Dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju o nama za vas. Moji gosti danas je obitelj Puškarić. Razgovarat ćemo sa gospođom Kristinom Puškarić, mladom poduzetnicom koja ima svoj kozmetički salon. Dobar dan. Eto, drago mi je što se vas boli moji gosti. Drago mi je da opet i još jedan put mogu pokazati kako gluhi sve sposobni su. Eto, Tina, imaš svoj kozmetički salon. Pa i ja te lijepo molim da ti nama nešto malo ispričaš o svom životu, kratko, tvoje školovanje, gdje si počela ići u školu i na kraju kako si došla na ideju da otvoriš svoj kozmetički salon. Ja sam šivak od prvog trstih razreda. Onda su pitali da ja dobro govorim, pa su me poslali u redovnu školu i u roku sam završila osnovnu školu. Po završetku osnovne škole su nas gluhe poslali u rehabilitacijske ispitivanje. Da sam sposobna za nešto. Onda su me pitali što bi htjela raditi, da sam rekla da mi se sviđa biti kozmetičarka. A oni su rekli da ne mogu biti kozmetičarka, zato što sam ja gluha i da ne bih mogla komunicirati s ljudima. Onda u to vreme sam bila razočarana. Onda su mi ponudili da ću biti tehničara, ali to me uopće nije privlačilo. Pa su mi ponudili medicinska škola, što sve ima, pa sam odabrala farmaceutski tehničar i tako sam upisala farmaceutski tehničar. I u roku sam završila. Poslije toga nisam mogla dobiti posao ljekarni jer sam ja gluha osoba. Isto sad. Bilo mi je sad, nikad sam tamo ništa ne mogu, nisam htjela raditi bilo kakvi posao. Ako sam završila lijepu školu, htjela sam to raditi, ništa. Nakon nekoliko godina, ne sjećam se koje godine, 2004. Jedna udruga Rosa iz Velike Gorice, to je nekakva udruga za samozapošljavanje žene. Ta udruga ispituje žene, njihova sposobnost i da one mogu, kad su došle do mene, oni su me pitali što ti želiš raditi. Ja sam pričala da sam si prije u kozmetičku školu. Onda su one odpružile, ja što to ne bi radila. Ali ti se prišli farmaceutsku školu, ne mogu biti kozmetičarka, jer se možeš upisati u puško učilište. I tako to ideja da ja budem kozmetičarka. Zahvaljujući Rosi sam upisala i... U Vukovarskom liceju. Da, točno. To. A tamo su bile izbori, hoću praksu unutra ili praksu izvan. A sam se morala aplicirati dva, i unutra i izvan. Aplicirati više naučiti. I u roku sam završila i dobila sam diplomu. Onda sam ja se pitala da li bih mogla otvoriti obrt, ali prije toga sam probala u salonu. Molba, nikome. Isto pokluhao sam. Onda sam se sjedila, probam otvoriti obrt. Nije bilo tako jednostavno, sam išla na općinu i pitala sam da li bih mogla, kad sam morala ministarstvo nešto odobriti. Ja sam napisala molbu, priložila da će se uzeti farmaceuta plus školu za kozmetičara. Čekala sam 3 mjeseca i dobila sam odgovor da mogu. Imala sam velike sreće što sam se vršila farmaceuta, jer je to jako povezano. Da sam se vršila bilo koja druga škola, ne bih mogla.
tako sam pošla otvoriti mali obrt. Početki bilo jako teško, jer sam bila nova, tek početni su još gluha. Ništa, kad ću pitati da sam gluha, prije malo ću znati zanimljiva, prije nešto zanimljiva gluha, a možda zanimljiva. Ja sam rekla, ja mogu plišati, a ne mogu plišati dok i radim. Nema veze, nije ugodno kad je tiša, ne volim puno plišati. Dobro, upravljate muzik i tako i radila. A su mušterije pitali da mogu raditi, zahvaljujući mušterijama, oni su jave ostalima. Pa se proširilo. Pa se proširilo. Odlično. Dobro, mučila, u stvari si se mučila. Bez obzira na školu, na tvoje rezultate u školu, u ono vrijeme kad si otvarala, bilo je problema. Naravno, gluha nije sposobna, ne može. Mene jako interesira da li si slučajno ti probala sve ove ljude koji su tebi rekli da ne možeš zato što si gluha, da li si im rekla, vidite, ja mogu. Nisam se više srela. A sam te poravila da ja imala najteže potratke od Miloša. Upravo sam ga htio pitati. Dobro, supruga. On je bio jako štrepe, nije me tjerao, nema se fiskan, radi bilo što zašivati sa djecu. On ne pita da ja to volim raditi, da mi potrši, čak je on uredio salon, lijepša se meni. Bravo. Da, evo, rekla je sve je rekla, ali mene interesira u početku, naravno, ona je bila razočarana, vidjela, ne mogu, bilo je žao. Tebi isto vidim da ti je bilo žao, bio si podrška. Što si ti razmišljao u svojoj glavi? Kako pomoći? Kako supruzi razmišljaš da li će uspjeti, neće uspjeti, ako ne uspije, što napraviti? Što se sve događa u tvojoj glavi? Odlično. Mi smo mi kad smo propasti, a smo se stresali, ti si meni Jako lijepo, evo vidiš, sloga vas dvoje, volja, upornost, vaša upornost je dovela do toga da vi danas imaš svoj kozmetički salon. Dobro, posao danas. Dobro, vrijeme je teško, znam. Mušterija imaš, ljudi vole dolaziti kod tebe. Sada kakav je tvoj osjećaj? Pa no lijepo, zato da imam iste mušterije, kad sam prvi put pošla, iste, jer su se navikle na mene. Čitavo vrijeme, to je jako lijepo. To je jako lijepo. I mušterije mogu računati na mene, zato da sam ja stalno dostupna, zato da se ja mogu prilagoditi njihovom vremenu. Zato da imam salon u kući. Naravno. Drugo mjesto radno vrijeme od 8 do 3. A mušterije rade, a mogu doći 5, a ja ne smijem. A ja doma mogu 7 biti otvorena, to nema otkrivanja. Naravno, znači nije važno, jutro, poslije podne, pred večer, kada imaju vremena, oni dođu. Dobro, vas dvoje u kući jeste, znači problem za djecu nije, kuhate, djeca su cijelo vrijeme zajedno sa vama, znači živite svo četvoro, dvoje djece, stariji je sin, a mlađa je kćerka. Dobro, kako djeca doživljavaju vaš posao, obzirom da je mama stalno doma? Djeca su bila jako uspješena kad sam ja prepila najam, kad sam prešla u kuću. A prije si imala najam vani? Mene piše odgovaraju u kući, zato to je najam na kafe sjetila, a poslije ime manje, a ovako ne plaćam najam ništa. Poslije djeca su bila uspješena kod me pisala.
pokrimače, kako sve imam, a neće Ingrid na što voli raditi. A ide ženska molim. I sama zna raditi, no Je li? svojim prijateljima raditi. Odlično, eto, znači, ide sa mame prelazi na kćer, odlično. Vidiš, to su lijepe situacije, to su lijepe priče. Ovo je, naravno, bez obzira na prijašnju muku, probleme, ali može se. Poruka, tvoja poruka mladima. Ne trebaju biti gluhi, svim mladima. Što bi ti rekla kako uspjeti u životu? Što treba raditi da bi čovjek uspio i osjećao se dobro? Svima želim reći, kad imate neku želju, najvažnije je vaša volja. Ne smijete odustati. Nemojte misliti negativno. Mislite, ja to ne mogu odustati. Ako stvarno misliš, ja to ne mogu. Stvarno ne možete. Uvijek mislite, ja mogu. Bez čuješ travi i gluhi. Svi mogu. Dakle, vi morate znati, nikad niste sami. Sigurno imate obitelj, prijatelj, svi će tebi pomoći. To je jako važno. Podrška, samopouzdanje, jako volja. Nakon sve možete proći. Naprimjer, ako ste školu se prestruku, mislite da nemate struktura, može. Postoji, hvala Bogu, puno tečajeva. Ima puškom u svijetu. Knjiži se sve, nikad nije kasno. Čak i starije, ako ste struktura, možete. Ne pitajte koliko imaš godina. Važna volja. Ako radiš posao koju volju, uvijek na svojom ustav i si rad. Neka istina posao koju ne volju. Sve može, sve se može. Hvala te, ovo je bilo jako lijepo. Točno, mi imamo sreću da sada kod nas postoji cijeloživotno obrazovanje. Tako da nikada nije kasno upisati nekakav tečaj, školu, nije važno, promijeniti svoje zanimanje. Jako si lijepo rekla, ovo je jako važna poruka i jako dobro razmišljanje. Davore, ti radiš isto. Puno radiš. Imaš malo vremena. Ali ti si isto u svom životu uspio. Isto si išao u Subag, u školu, svih 8 godina. 8 godina. Poslije srednju školu, Gratička škola, 3 godine. Mama tad rade na rektorar, to rektor, na doba tar na postor na postor mama to tak to proposen Prijatelji kao prijatelji škole? Ne, pretnim prijatelji pa ne lijeka, a ne si bio sake, kako te nema pođe sake. Svete moja mama je prije radila patri, 50 drugi. Možete, pitate me, možete primiti neke knjige, možda. Evo, nakon požeći, pismo, okna. Oj, stvarno lijepo. Evo, vidiš, plus toga ti si još uporna, znaš kako naći svoje mjesto, odlično. Dobro. Došao si u Zagreb, počeo si raditi, skupa, oženili ste se, djeca. Sada vi ste situirani ljudi, živite normalno, svako ima svoj posao, uživate u životu, dobro, vaše privatno vrijeme, slobodno vrijeme. Kuda idete?
Šrapuni prima prema biti što više skupa, da se krenemo teriti malo šetamo, da se to on puno radi, ali da obaveze djece, jer ne da je naš dan, pa moramo iskoristiti što više biti skupa. Eto, ja. Kaarten. Da, to sam nekako. Malo po gradu. Da, kad imamo priliku. Kada imate vremena i priliku, onda malo putovanja. Djeca s vama zajedno, Da. uvijek skupa. Dobro, djeca su sad već, sad su sve manje s vama, da, naravno, sada još, evo sada škola je gotova, odlaze. Sada ćete opet, sada je ljeto, sada ćete vas imati više vremena biti zajedno. Pa to, lijepo, to je baš lijepo. Jako lijepo vidjeti dvoje ljudi koji stvarno poštuju jedan drugoga, koji se stvarno iskreno vole. To je nešto jako, jako lijepo. Ja nisam ti prije rekao, ali ja sam imao u svojoj glavi. Ne moraš odgovoriti ako nećeš. Ja znam, obzirom da ja poznam vas dvoje već dosta dugo, ja znam da ste vas dvoje, odnosno vas četvero, preživjeli jednu tešku nesreću u vlaku. Bili ste u onom ludom vlaku. Vlak smrti. Prema Splitu. Kad ste išli prema Splitu, da. No međutim, dragi Bog je htio da vas četiri ostanete zajedno. I ja ću sada reći, to sam pitao samo zato da ovo mogu reći. Hvala dragome Bogu što je vas četvero održao u životu. Jer svijet je dobio puno sa vama. Stvarno, meni je, kad se toga sjetim, ja se naježim i drago mi je što vas dvoje poznam. Eto. Hvala ti. Planovi za budućnost. Moj plan, nema se točno plana. Naravno. Ja sam sebi šta bude. Ali plan, sjećam kad djeca se vrše školu, pa mislim kad se vrše školu, ja bih volila prebaciti salon na drugom mjestu, jer moja kćerka mene može pomoći. Još neki prijatelji koja smo raditi nokte, pa smo se tako da ćemo, kad djece počnu da probamo, ali isto mam se parti zbog moje tajne misterije. Naravno. Ne bi bilo dobro na drugom mjestu. I to je moj plan. Nadam da ćemo uspjeti da se mi. Ja vam držim fige i želja mi je velika da stvarno ti to uspije. A dobro, tvoja kćerka, škola? Ona ekonomska škola. Ali vi znate da mnogi rade posao isto. Naravno. Drugi rade sa strane. Jasno. To je uopće nije problem. Ona mene može puno pomoći. Vidjet ćem, ako se ne predstaviti. Misliš da postoji svojom kćer neka radi? Znači, ovisi o njoj, dobro. Sin što radi, gdje je? Sad završava treći razred, gimnazija, sad četvrti razred. On još ne zna točno da se, a ide študije priča da bi volio upisati na fakt za psihologiju u smjeru sa invaliditetom. Odlično. To nekaj sad to, oni su rašli uz nas i puno drugih prijatelja se druže s nama. Pa naš sin obožava kruhe, naš sin baš jako voli kruhe. Pa tako nešto usmišljuju da radi sa kruhima, da ćemo vidjeti. To je odlično, to je jako lijepo. Ja točno poznam ovaj osjećaj kakav on ima. Slično sam ja osjećao od malih nogu, to je dobro, to je jako lijepo. Želim da uspije. Držim fige i njemu, naravno. On bi mogao biti jako dobra pomoć gluhima, on bi mogao biti jako dobar psiholog, obzirom da pozna osnove, bit gluhog čovjeka. To je jako lijepo. Pametan odabir. Jako pametan odabir. Ja sam stvarno pod jednim lijepim dojmom ovdje kod vas. Uvijek, kad sam došao ovdje, uvijek je bilo ugodno ovdje kod vas.
I danas mi je isto ugodno, kao i uvijek, ugodno mi je. Lijepo mi je vas vidjeti. Ova priča koju ste ispričali, lijepa je priča, ja znam da će ljudi koji ovo gledaju, da će osjetiti jednu posebnu vibraciju, da će stvarno osjetiti vašu ljubav. A to je nešto što ja želim pokazati. Hvala vam puno što ste me primili. Hvala vam puno što ste bili moji gosti, a ja se nadam da ćemo mi kroz još neko vrijeme naći se opet u jednoj drugoj priči. Puno vam hvala. Ja imam 2 kreveta, mogu za masažu, pustići šinerisa. Ovo je samo za depilaciju. Lepo. Ovo paranje, radim i pedikura. Plus manikura, umjetne nokte, tu samo podignem. Male sobe, ali sve mogu napraviti maloj sobi. Dragi gledatelji, završili smo još jednu lijepu priču u emisiji O nama za vas. Reprizu ove emisije možete gledati u ponedjeljak u 4 sata poslijepodne. Do idućeg puta lijepi pozdrav i ostanite i dalje uz naš program Z1 televizije.